togo fo het na mbinne ta saqo ki andona tin saqo ta fi waga defiya no ino anda okin Sénégal o yegu jiju o yegu te jiju cikina biya yaga anda yaga kabino jegu gay mbodo gu sokon ngoyt jurup yaga asante oke langi asante ten saqo in sa fo inet ina asana kasanga ka to gar jurup afadda nga jurup inde tanga kabina en ngoyin lene nek inde mortu de mortneke tarek lene ilmeke ida su dalene tezen o imonuna imonu rek xoden daga dige xela ngale anda okin mom ke bugona gimin dikro ni ko dida xay koy tejek ma andone o mafre na profadero maga wala mafre faden xet faden lok te ref kamanduna le maga imbu lamta pol xay ndax pol a jota arfa nga jota itam sata fuma do jot den jeune an ngatuma no drapeau ma ref ndax leg leg dangi ma kim sax ndeysaan pir ñomin kawe am bajant o kamengel te refe nene te naga njota kam fofu lendune te piram badi daloge kaga say nu dengi muna kamengel yega yege ñomin kawe am birtoha pol ndax mo sa jot ay mi koy me jot be amaya mi aduma jot mene juwala aduma jot comme laqtu ngallu in wasalu feke fa antuwan rek ñoon u njom na koy wax deg salu sax det u bo ay quart final kene mi dedem trésay ande waxate mu sax diguma waxam la yaxat ma maag koy sogoro kam fole nene comme marqué marde aloj koy aloj mom maga fudum maga mom mafre ma wargal Babou Diouf Basul waga o teso reɗu non ka rega ene coté taxula kene rek ka ref artes wax deg laga ga'an non ten o kino paaxo o goor o paaxo a nananga lay kene rek ka ref o kino paax parce que ga i ngat no njom ne to i ngetanga rek a foge in bog Papa Yaay non ten taxun toñan rek nda refe dara sax yaam wax deg o feso to fel e a maaf koy i layanga ndigil fel e a maaf nda koy kino paaxo moom njom ne moom wax deg ga i maaf roog wargal koy nda dara xeexe i ngetanga kaw gange ɓino ngor ɓente i ndef Ousmane Khady koy waga moom no ke dama i maafir kam me jaf lengo in way cangiran kan kim me jaf lengo yaam meke Amar ye ngat it Amar ga i ndef bo yoq mi mbotin fa jib fa ndeɓ i ndet yoqu ñometas ndike ñometas na ye ngarna fe tola ta cooxama Jibi to Jibi wax deg i maaf rooge ce Jibi ta maafa Jibi final mbaan fa i gar ma yit im fi'id poids lourd fatim a caf poids lourd fi'idum ma xama siga fa maak fe de fa ndef fe de xama siga fa maak fe ge jinda waga maafa maga final xoydum Amar wax deg mosimo jang mo drapeau koy nda maaf ref ma kum wax rek wargal to a cootno maagole te def a dom a wala dom heure a cootno maagole non a ɗoma parce que yaga ñoom jege règlement feke to bo de a ngarok mene ne fele ne ko buko fiya ne fele ne ko buko fiya na fel na den te ref nam ne fele ne buko fiyan o ma waga ma fo ke sax dalange jegiro saw to agiro den tig ken koy mi mat xama to doya war puisque mi andama andi anduna le leg de laye o fadanga maga arbitre ke wala bok leg de lay o fo okin bo parti bi nanga fa nangam est ce que refe den bo ogu non ambo xayin ha fo okin ñal mbuj tele a cione sa aussi kata do der walde pol waga ngole meke indok na kam den gato bor sax maye kon ande o tanga jango drapeau gatit nom do ngama so wara ma mbirde na hin kene garo ko problème ke to ane bir sax koy pour ma fin koy sere kala nga sa wakalle ajo bapudlan kene tare du kay ñom ngale kay ajo bapudlan nda mene kay ni mom ñege kay dida i ngara ngan njomne xa pesa xe moƴ oma wala boog i njomne moƴ oma sufoxa o xeƴugog nayo wala o genoox nayo
kami njom encore léegi-léeg te jeg a cafa ka andoona yee adna ngaan ndax te a doy waar njomof ndax Paul a jeg a kaaga xa'a jegim kaaga parce que o fees o sip'a cafa cat nuun comme mi a cat nuun adnoogum ndaa o sip'anga cafa nuun kan ngimmi mi waagong a cat nuun i mbambe kan ngimmi an maafong to ku cafa le fi'a yit kan ngimmi ndamanga xan roxon fo a cafa ñama ko sip'anga i matir noknanga na xan ndam me bugma kon jeg e cafa la kene adnoogna bo te ka janunooxam wala jagbiram xa'a an im naaga mi moom ku sip'o sip rek tokumo i xa i maafir kay i i ngar no ke andoona yee ten ref aussi no kiin oxe kam ke andoona yee a maaf roog ten roog a dox no ndik a maya Paul naak ke nquɓ'u no poids lourd ke wala boog ndax i nana koy aussi de ref xaƴa te ɓiida nuun ndaa Paul moom naak ima trapo xe xa xuɓ'u ten naak ke nquɓ a palaq ke wala boog na masanga no naak koy anda peut-être o ɗeetangaan ke maaf rema ten sax fodee naaga lool ndaa koy roog a caaxam ten o ndik koy ndaa koy xaalis fe xupu i jegam naak koy wargal ndaa koy xaalis fe xupu i wax dëgg xaalis fe xupu i kaaga moom jegee tiganam xa'a i bo i mbagtanoora rek xaye yakarame i njom o fi'in bo te faaf to jegeero xa andoona yee o feesa sonlooma wala boog o xet fo ten ɓaat o xet fo ten donte i njom a ref ka ndaa daal amaana daal a refa andoona yee daal matamatoy ndax a jega kam a pese xa andoona yee wax dëgg yàlla njom ke waaga njom fop koy roog a doxin ano xaaga itam te ref andoona yee wax dëgg yàlla nu nqetanga daal a ɗomooga lool to a jega na sax tuna ndax bête noire jeg ano bête noire mi i wax dëgg jeg anum xeɗa Ablaye 18 Diarekh 18 Diarekh wade waaga mat mosin o maaf to andaam a xes moom a wara mo xam ka fada sawat ma ta xupin kene i munan fop waaga moom xaga moom jegim teen tiganam waaga moom ten waaga xam kaaga moom fañinum parce que moom xetata maafam Ablaye 18 Diarekh waaga moom o korso reɗu mi re togo xoten kay ndeysaan njom foke kam ndeysaan fo ke andoona yee Paul a fi'an pour te layna xane an jafeñ xa ref ke andoona yee i lamtiramo ten to bug'uno lay ndax ñakeer to supporter ke cungogun wala boog lakas cungogun wala te ref ka andoona yee ref ka mof to xaye soom waag'ano lay ndax itam a jeg wa andoona yee mbudiram to a nanooga Paul jega ka andoona yee ka mof te felum lool te ref saaw wala boog te ɗomum lool te ref njom na fi'eena ka andoona yee no saate ref wala boog defet daal fa andoona yee daal weecitkino mukk bo o yoronga ceeb sax ke juufeena siya fop wax dëgg yàlla pour o ñaam xana jafeñ kaaga koy a maya a jega parce que o fees la na maaf reel to jegiro o ɗaay ola andoona yee bo o xon ka weckino jegee wala o maaf reel jegee ɗom la jegoona no ngel bo o woɗonga sax yifa gomin o yoku xana jeg a jega i mi koy anda fek o lay goye laya rek ke passé na ka jeg ten ke jala nena lay parce que o layanga diw waaga ne ko tona fo bo tax o lay fo diw waaga it ka ref ke leŋ i jar ke koy lay gonum nda koy o gaage reɗu gaage modi i wax dëgg jeg am saawla andoona yee moom xa'a saawla ga moom bo xaye moom i nqatatanga sax ka maadna mi i parce que i neta xetna yo taxun parce que yaaga kan foog mi o kiin wayra maaf so ta dem o retna jare koy layame diw ndaa xum nanuna wala o maad un anda ye diwo kene fop koy o nanangaan parce que o layanga ye diwa maafaxam maafama diw ni da nga et ka fo ne de ta refitna ref ka te leŋ to mi xeƴim no tesantra fo o kiin wala men ra fo o kiin waagim naaga i kam xot rat fo ten parce que ten de ɗum to xaƴanum kon jalantiram mi xasir fo o kiin jalantiram te ñimatir fo o kiin ndaa koy wax dëgg ret no ngel moom bo ɗaay wax dëgg xel ke te refna waagim a lima den sax ga may dana may lool parce que o ɗeetangaan waaga le ma jega teen njom na andoona yee coɓ ɗisax lekang jilas i sale fo i caga mi fa antuto nga i may problème lool i nga i may problème lool ngat jilas demi final
wax dëgg roog a taxin maafin to yaaga ga i njeg problème ka andoona yee njaaj mar ñulango rek xu nanuna rek a jega meta a jega meta fodna roog a tax ko i nget maaga wax dëgg in maafin ino ta me numtu jilas yit jib fa ndeɓ bo ma leyne maafir ka ndexe e pol na inu ka mbir mbin ne parce que jibi fo xo refa took fapes ya jibi fo fa potewes den ngenu mbinna kon mbinna yo gen ni fat jibi la jibe maafir ka ndexe pol na maafir kel roga tax ndet bu jango dara polaga kon yaga jilas wax dëgg jega ma coom ka andoona yee moom to way mo limatin nga may sax nda caate ke moom waagal me caate ke maak ke mbidna in meke bo kam Saalum mu leyona mene widaga njaay tout ke ta jegna wax dëgg we limel fop daal ye andoona yee reta njom ne bo njom ne a fi'da faiblesse a ref o maafel wala a jega jeg retard bo andeer daal soutien de famille wala xa teelu waaso wala boog na doole of waaso wala boog tam waaso ñome ko ɗeɗangan koy na doole sax wasa ɗum ga ñoom o saqangan bo ande refate fa wo to o ref mbir o ma maafrel andano ñoom ne ka ndet bo ke ga'oguma teen ken ga'ata refate leŋ in an me ka wat in xaƴin kam doole xaƴum jom kay kam doole xaƴum jom reɗe koy jir reɗe lakas xaƴa pagu rek o doon anum rogo cooxaamo ten jangun xaƴ yor production e émission Njom Ñaal a gar xayna saate fe soɓido meen e ñakeer o fuudoogu ga'a ancien gloire ke cer fa ƴufa wala boog o ga o andoona yee mbuudan layel xaye i ngarna saate fe ye i mbadidna yeg fum jogo fo xa laka we andoona yee den ndef supporter ke mbuudoogna a yakamte unga image ke yoqe wax dëgg yàlla a ngijanga image ke a ngijanga nano ñuxurole xaye waaga xa laka den fo yeg fum jogo xay dal hélas xaye moom wax dëgg dayaam bo ne ta fodna kames fop waagin mo lay nda mboolem waaga mo lay me xurna supporteres maxey simnang gidmang so jokanga njal to leya den me koy polo xe waasnoxa nuun parce que xu rokna no Njom jega xaq supporter jegano kay xu refna Njom jega xaq supporter nda koy xu mosa jeg ke ɗomonga na mi wala o gime polo fingo ten maxey waasnuwang xu mosama fi'it to yeganum maxey wasanang so wasnuwa den fop so gidma den joka den a jal na jamono fe ndefna Paul a jega tew Paul a jega ɓiyo ngor wala jege jegam a ɓiya koor kam ke andoona yee Paul a maafre ba pare ndax a jega ya ɓiyo ngor nga andoona yee yakara ye xerapta e Njom wala boog a xeɗa oxa andoona yee daal wax dëgg xana remplacer Lamine Njom ndax a jega teen bo andoona yee mbogina xa waralu ku roog a fi'na rek ndaa mi moom waaɗiim mbir de o wana njangayim waaɗa de waaɗiim mbir de ndaa koy roog a fi'angaan roog a fi'angaan ku roog a doona Njom moom o kiin waagee teen tig ndaa koy waaɗiima den de mi daal wa njangik fada njangik fek jangim kay fada njangik maaga yo rek en tout cas Thior production a refa andoona yee a son Njom lool yaaga xay gareer e te a gar émission Njom Ñaal a gar a numtiid xala ka Thior fi'o andoona yee den ndef we mbarna abonné nam mbi'ka pour mbaag o abonné na site internet fe Thior production Thior koy wax dëgg gidmanum a paax anda o kiin waagaam o lay me o buganga o kiin to roog a tax rek kay bo feeñ parce que o xeeke gole nanogum wax dëgg an inum yenanga ndigil sal fek mo ñaxum sax mo ñaxumero ten waagaam o lay me o ndik me ga'mana ten pour waag o comparer sax Diof yooro ngulok na Abdou ndaa wax dëgg rek mo merinum yenanga ndigil merinum ndaa koy i layanga fe de waag roog a wede xaye ke ta layna fa mi ta fi'idin gimaami o kiin o takooxu yo ke ta bugna paax koy yaam roog a fi'an o ten ku ta bugna paax ke fo ku sentuna pour keke ɓisin ba mbir xeɗan roog a daawin o ten a refanga kana malkan yaam malka ngir yaam fata daawin ndaa ku warona mal ten a ref paax xeɗan roog a daawin o ten jërë ngeen jëf kono fogole internet ke
e jokka no njala paax a paax tereɗo avec le grand champion ndeysaan Paul Ndiath Mar meke na saate ndeysaan kam saate fe yon fi xarit ke fop tereɗo émission Njom Ñaal yon fa Thior Production TV te fodna camara fe pug no Elhadji Sene no micro le e coɗa noon dig daje inchallah na émission fa lakas na champion fa lakas joko njal